Ćao, rajčudoba, Šta ima? A ja? Evo nas nazad da pravimo obuhar. Još možda ove druge čokolade malo s tim. Koje? The purple bag? O, možeš i nju jednu staviti. No, ja, ba. Šta bi nam još? Ovo isto neka smooth and creamy, jel? Aha. No, non-GMO. Non-GMO, vidim sam ga. Ja sam prošli put onako naumpala gablatna i imao one, kako se našli zovu? A šta ideš? Cashews, oni. Ne znam. Pa kikiriki neki, uglavnom nešto, neka vrsta kikirikija, kontaš. Uzmem to i ono grinda poto i putera i milk, onu jednu stavim magande i svašta. Pričao sam ja to činim s ovim, jesi ti poslala to u onom jednom videu? Jel ima to ili nije išlo to? Mislim da si bio spomenuo jednom, kad sam nazvao djecu. Pa ja, nešto sam onako izmučko i napravio je nekako i bila actually dobra, kontaš. Samo što sam milk koristio, pa ono žena kaže kad staviš u frižider ona se smrzne, ono odvojio mi se jedan dio. Svi su bili stisnuti, samo se jedan bio odvojio. Tako da ovaj puta smo uzeli meso, uzeli ove čokolade, Ferrero, ove puter i orahe, mjesto milke. I nećemo to ništa kuhati, nek ćemo mi to samo istopiti fino sve, orahe ćemo grindat, ono znaš. I možda nekih 15-20 minuta samo da istopimo čokoladu i onda orahe ubaciti unutra, izmiješati i to koristiti kao spread. Mjesto što ćemo da 3 sata, ono, kuha i da ti miješaš. Da, ovo nije potrebno 3 sata. Ona nema potrebe. Nešto ono, hoćemo da probamo nešto da nam bude onako na brzinu, da bude neka obogatna. Pa evo vidimo baš da li će nam sad uspjeti. Ma ima da uspije Valmir. O čak da bude iskren, ona kako je bila dobra. Testala je, znaš kako dobro, super. I stisnuti su bili, većinom samo jedan se odvojio pred kraj zbog milke. Znaš, ali imamo i short. Imamo i short, ja, baš tako. Ako hoće nek vidi kako ona izgleda. Ja sam i zaboravio. Ima i short, baš ono, žena nešto snima malo kao kako izgledaju. Filo izgledaju ukusne, mi smo to stupili. Ja ne znam kada sam zadnji put je obla, da budem iskren. Tako da, čao, da, šta je bilo? Snacks? Sad ste. Okay, are you making this? Give him some snacks. Svidim to ovako, tako, imaš No, do not press this. Šta je to, majko? Šta je bilo? Maze mamine. Sad će nam otvori malo blinkisa. Evo, to bi mlada za sada. Yes, super. Ti me reci, ja te pomoć ovako što treba. Malo, eto, šta fali? Isto rekao, znaš i ti to sve. Pa da imamo za vikend da jedemo malo oblate, bit će to super. Nemaš tu, mislim, štaš pogriješiti ude. 2-3 čokolade, ove puter, orasi, istopiš, izmiješaš, razmažeš sine, poklopiš dobro, pokriješ folijom, stisneš nečim, right, ono da se presne, da te to fino stisne. I ja sam prošli put isto fino stavio ove galone, od ozgo teže, imamo neki galona s paprikama, s krastavicama, ono fino teže je stavio foliju, ali zbog milke nije dobro uhvatila. Zato što se milka i gdje stvrne i nisam razmišljao na taj level, ono, znaš. Biće to okej sve. Znači, nije mi toliki level inteligencije. Nemoj da pričaš. Ti si meni sunce. Zvomač. To te pravo strano. Samo ovo jedan baran nam treba, right? Ja mislim ta jedan ne treba više. Mislim, možeš i dva, ovak, možda, mislim da možda treba u dva, pošto nećemo biti mlijeka staviti. Okej. Pa ja, evo mi ovo recept traja, ofrlje radimo. Mislim ono, ja mislim da ova, pošto nećemo mlijeka, ova dva, kad stavimo sa ove dvije, evo vidite, ove 3 čokolade, pokažem tamo kamer koje je čokolade. Ove recimo Ferrero. Ove Ferrero smo uzeli crne i onda ovu jednu. I ove ćemo Nestle, isto čokoladca, ne crne malo, znaš. To ćemo sve istopiti sa puterom i ubacimo jedno 250-300 grama oraha. Hoćeš ti me da ja tebe ovo... Čao. Da počnem ja ovo. Pa vidi to grind. Mogu ja te blan šerpu pre. Pa čekaj sad, ja sam prošli put tebi mutio šerpu, ono je zeleno, ti si jedva okralo.
U čemu možda tradim sada? A no, nije da bi bio problem opet. Znači unijeli opet da radim? Ma ja, popisali si to. Okej. Tenički sen. Ma nešto rokom. Da ne sjedim ja toga kad sam tu, već... Čekala je. Ovo je dobar puter, ja ranim, so... Jeste, Two lala. of these bad boys. Ne upalim se, da. Rukfaš, nisam znao da ćemo biti na kamere. Aj snimiti to. Aj ja rane hoću. Nepoznata neka čokolada, but it's non-GMO. That looks nice. I onda ove malo za flavor, znaš. I one u sebi imaju isto ove malo kao Lješnjak. lješnjake, bravo, baby. Ma ne da ga baby nikom. Također, boga mi također. Znam ja tebe ne bi je mijenio za 100. Joj, slatkišu. Matila. Ja tebe za milion. Thanks, vola. Kakav milion, malo je milion. Dobro je, Bona. Cijeli svijet. Alo. Almiru. Jasmina, Matko. Mačkizi. That looks nice. Evo mi to, Mačkenzi. Ovaj puter se sad topi, zna, viš ti šta je tu džankenjera, ne dodaj. Walnuts at its best. Viš koga mi. Halo! Ćao, Mačko. Daddy. Čega sunci milo? Kontant ubacimo još jednu putera možda. I don't know. Mam osjećaj kako da je meni bilo malo više kad sam ja radio. Počnemo još jednu putera raja. Da budemo sigurni, kao da je malo čokolade. Jer ono, znaš, kad naša raja pravi sine, oni stavljaju u jednu našu crnu čokoladu i pol litre mlijeka sine. I onda lebde nad onim kuhaju 3 sata, ja nemam 3 sata sine, da mi da sjedne malo. A at the same time nešto da se pojede fino, kontaš? Da, pa ne. Pa ja, ko će sad 3 sata ovdje miješati rane? I koliko je sati? 5, 4, 7, mi još nismo sine, ono da smo sjeli u neki chill mood. Još mene žena pita, hoćeš da tu uzmem koronu, ma rekao neću. Ajde, rekao petak je, ma neću, rekao onako malo ću kisele, znaš, ovo ono, ali tačno mi bi krivo što mi ne uze posle. Jer tačno mi se nešto pila korona, evo, može i kisela, I guess. Sad će se ovo malo istopiti, no lagano miješat ovako. Kad se ovo istopi, onda će biti više. Vidiš. Onda ćemo mi njega istrest. I istresao na orahe u njega, tako sam ja to nekako skonto da bi to trebalo biti ok. Ona prošla isto sam tako radio, samo što me zeznula ova gospojna. Ja nisam konto na to kad zalediš da će se ono stvrniti. A ja. Butter will definitely help. Pa to, znaš, evo stavili smo zato još jednu ovu pa šta bude, mislim, vikend je. Naš 4, ova oblatna kad pukne za vikend, to opet dobro si ne pogledaš, nije loš. A ja, sam da pojedeš već previše. Oj, vendu. Na trice, jel da to ljubav moja kuha polako, mislim Pa ne kvasi. lagano, joma jaba, samo da se istopi još More jedna sad, nothing. da sam znao odmah ubacio još jedan puter ovaj. Nisam znao, znaš, To već je to malo može. sad ređa. Tako kad se ubaci orasi, bit će super, tamo za razmazati ono fino. Ogladnila se malo, ha? Da, jedan me rekao muka, jer okrenuo sam želudac ovako, mislim, kad smo mi jeli? 3 možda. Pa ja. Pa ja, jes, 3, ti si došla oko pola 3. Nemam pojma, nisi izgleda najao.
Ma još ćemo mi tu oblatni danas podnas brigam. Joj, bože, samo ti meni lučaj. Ne dam ga nikome. Ma, I love you najviše, vala, this is delicious. Ovo ja nisam nikad ovako pravio na ovakav način. Ali Miro specijalitet. Ispalo super, majke. Malo je reći deliciozno. Ja ću ovdje ljubav ovo miješat fino. Samo ti miješaj malo. Hej, čokoladu. Miješaj malo. Ano, dobra je ti tamo pjevač. Kako se fino topi ovaj butter. Wow. Dok se on istopi ti to pretresio u butelcu vamo. Trun. Ma ja bolam, onda samo onako orahe izmiješaš dobro, onda treba pust malo da se ohladi, ja ne znam da valja odmah da se vruće istresa da u obladi. No, Malo da stane, makar 20 minuta. Pa ja ću to miješati, ali dok to miješam, on će se ohladiti. A znam, miješamo je fino orahe tu blenden fino. Može. Uf. Lakše je odmah majke. Pa, čekaj. Pili smo mi treću kafu, jesmo? Mislim, ja sam pio treću, ti nisi. It's okej, poslije ću ja jednu. Može. Ovo je gotovo. Opa! Cvaked. Da malo skrepa to. Čekaj. Thanks, man. Uf. Can you? Može. Ma još tu je. Nemoj mi na čvakve djarane. Dobar. Ostavljam bebi ovu kašku. O, ja treba će nam to. Thanks. Halo! Delicious. Kako su to sounds? Licking sounds, kaže. Oho, ma mora da valja, sine. Ja samo nadam da će nam ovo biti dovoljno oraha, eto, to je jedino. Ovo će biti super. Ja nisam htio da nam ono bude, da nam oraseno kad istreseš da ono overpower, da preuzmu sve, da ne bude ono, znaš. Ništa tu nije overpowering. Oj, sine, mirše je to fino. Povrdi. Nešto mi u grlu šušmlji. Možda se neko trebalo onu metalnu uzeti. Probaj. Viljušku, meni se čini ko da će nam treba tu malo više oraha, boga mi. What do you think? Vidiš kako je vodasto. A? No? Jesi ti oprala ove za orah? Nisam. Ne moraš oraha, možda malo cashews ubaciti isto. Maybe cashews for Ja, change? malo cashews ubaciš onako možda isto 200 grama. Jel vidiš, mi smo tu oraha stavili, a vidite kako je to malo onako bučki easy. Ej! Pa bučkavo, brate, šta? Milina. Pa fino, nisam rekao da to ne valja, nego je onako na bučkavoj strani. Pa, to be honest with you, it's not really. I nije, a? Someone need to steer it. Pa da onda malo izmiješaj, to bolje možda kad starije, ali ne mre biti, ono ne mre biti tako da kapa ono, znaš, onda će ti biti saspać sa strane. Jakšto i neće, ono ima ove rupice uđe u njoj fino, šušmani. Jao, jarane dragi. Malo još ovih cashews stavljamo raja. Malo nam je bučkavo, treba znači još malo. Ej! Pa dobro znaš, vidiš odokano, ne možeš, mi radimo to sve ofrlje, tako da možete 500 grama staviti. Ma dobro, super. Ma ne treba, 500 grama neki oraha. Wow. Trehni ga ljubavi, O, Nice. mašala, wow. So granjski, baš ono onako isto sitno neko. Gledaj. Dobro, to će nam biti dovoljno. Posle tog udara. Znači, evo, to je ta ofrlje kombinacija, znači mi nismo se ne nadali da ćemo staviti ove. Daj vam te cashews da vidim, bolan, da pokaže ljudima šta je to. Evo džinđaline, ba, koje su ovi. Ovo su roasted kao cashews. To malo su kao slane. Malo slani, lafo, znaš, ali su oni malo veći, mekani, oni fini. Tako da smo ovo i njiha stavili jedno 250 grama i 250 grama oraha na to sve. Da vidimo. Rećemo mi vama, vi ćete znati kako je to. Ako mi to pojedemo baš za 2 dana, to je super bilo. To će otići sve. Ma mora da bude dobro. Vidiš ti, prišćapio, ha?
I think now si dobio baš tu smjesu. Ma to treba da bude kao... Ja idem na to da bude kao neki namaz, Jarane, znaš. Da ga namažeš fino, a ono da bude fino, mekano, ukusno. I onda ti to fino namažeš, nabacaš ga. Mora prišćapiti. Mora. Halo? Šta je? Što ti pričaš? Nice t-shirt, boga mi. Thanks, man. Arizona nešto. Možda pričaš ti, čo je kupio. Da, bom. Mislim, evo, puća. Omiljeni moj pjevač, ljubi ga babo Božo Vrečo. Ah, što ga volim, joj. Ćeš probaš malo ovo, frajer? Pa daj. Probaš ti kaže. Sad kada opržim krajnike s ovim, neću. Ovo vruće sigurno si. Sad ću Maksu uz brku umazat. Vidi, umazao se. Ovo se može već mazat. Okej. Ovo je još ukusno, fino. Ovaj namaz ovako kad testa fino si, ne? Nemaš ti tu šta da pogriješiš. Sad jednu kašek i namaz. Namaz ga na kašek. Počinje. Ma, to je meni super. Počinje. Primakti, znaš šta, staviti to na foliju, bravo gospođo. Samo ti, znaš šta ljubav, znaš kako sam ja radio, brže ćeš biti. Stavi sve 5-6 kašika. Ovako, znaš, poredaš sebi svuda i onda razmažeš sve. Tako sam ja prošli puta. 5-6. Pa 5-6 kašika, možda i više. O ja, tako. Na par mjesta, majke moje, bolje ide. I onda razmažeš, ovako niješ razmazat nikad, sine. Thanks, mama. Pa ja tebi samo, eto. Imam experience u oblatni koliko imaš i ti. Ja imam od tebe jednu oblatnu, ti bježim sa experience-om. Nakon tamo rekao jednu S po jednu. iskustvom, Pa nema, ako neš nikad ti to onda jednu po jednu. Kaže isto ti kaže dođe. A viš koliko imaš, eto ti se tajmaš na tu prvu stav, ne znam. Ja gledam ljudi na prvu stave dosta. Ali ovaj. Zato što je temelj, I guess. Pa maybe da ufati, znaš, malo da, it would make sense. Jel ti šnju dozgo stisne, znaš? Ali eto. Sad. Tricky malo, a? Još, vidiš kako to se skupi, to je onaj, kako se zove, cashews, on se skupi tako nekako. Samo ti njega spred nišnjem neće biti. Baš tako. Ma ja. Ma poli ljubav. Ma ja. Čekaj malo, nema veze na foliju. Pošto ostane čokolade imamo djecu, to ćemo mi smrznuti tu nešto i djeca će to tako jest. Sutradan, znaš ovo će biti fino. Ništa se to neće baciti, kontaš? Evo vidiš, ima ovi oraha krupniji. Delicioza. Ma ja. Raja, ja kad pravim gostima neću umakat prste. Ali sad pravim familiji pa nas briga. Ma ja vidiš, orah čitav, gledaj. Šta kažeš, Ava, si ne valjao? Yeah. Yummy? It looks yummy and good, like... Pa znaš da je ona like prošla. Juanita. Ona prošla je bila super, sjećaš se, da je ova znać tu. This one's gonna be delicious, trust me. I'll bake it. Nadam se da je ovako, mislim, ono, eto. Recite vi meni. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Hej, 15, 16, 17, Samo ćemo mi sad morat dobro stisniti, da to ti sad poskidaj i mi ćemo foliju promijeniti. Bravo, tako. A ovo ćemo presuti, nešto pa ćemo vidjeti šta ćemo raditi. One zdjelce pa ćemo ih se smrzne zasupalo. Kaškice vam mogu jesti. Umazao sam se fino. 4-0, 4-1, 4-2, 3-6, 4-3, 4-4. Smells good. To ti govorim, ja. What are you eating? I said it smells good.
Mama,